kompanije Goša Fom. Veliki jubilej, vredan istorija Smederevske Palanke, a večeras i istorija košarke. Pamtit će se ovaj događaj jer se svi nalazimo ovde u prelepom ambijentu renovirane hale osnovne škole Vuk Karadžić. Lep događaj, gosti, međunarodni karakter, a košarka u Smederevskoj Palanci ima dugu i uspešnu tradiciju, kao u ostalom i Goša Fom. Negde tamo 40-ih, 50-ih godina prošlog veka sve je počelo u našem gradu. Zenit je dostignut 70-ih godina prošlog veka kada je Jasenica, odnosno Goša, igrala u prvoj B ligi nekadašnje Jugoslavije, velike Jugoslavije. Ta tradicija nastavljena je zahvaljujući upravo kompaniji Goša Fom, koja poslednjih godina je generalni sponsor košarkaškog kluba Mladost, koji je stabilan član druge muške lige Srbije i nalazi se u vrhu tabele već godinama. Nadamo se da će uskoro Palančani gledati i košarkašku ligu Srbije. I turnir koji se organizuje uvek polovinom septembra meseca privlači pažnju i ove godine smo se potrudili da učesnici budu zaista eminentni. Predstavljamo učesnike međunarodnog košarkaškog turnira Goša Fom 100. Pozdravit ćemo najpre naše drage goste i sportske prijatelje iz Istre, iz Hrvatske, košarkaški klub Stoja iz Pule. Sa njima naši dragi gosti i sportski prijatelji i članovi sportskog društva koje je nadaleko poznato. Gledali ste ih malo čas u utakmici prvoj na turniru. Košarkaški klub Vardar Skoplje. Nisu prvi put u Palanci, naravno. Decenijama gledamo rivalstvo između kraljevačke i palančke košarke i sada su tu da bi uveličali ovaj spektakl. Naši sportski prijatelji iz grada na Ibru, članovi Košarkaške lige Srbije, košarkaški klub Sloga Kraljevo. I naravno, ljubimci Smederevske Palanke i nastavnici onih čuvenih generacija palančke košarke, domaćini turnira, košarkaški klub Mladost, Smederevska Palanka. Predstavili smo učesnike, turnir međunarodnog karaktera. Sada ćemo svi zajedno poslušati himnu Republike Srbije. U ime domaćina i organizatora turnira obratit će vam se najpre gospodin Srdan Dimitrijević, direktor kompanije Goša Fom i predsednik košarkaškog kluba Mladost Smederevska Palanka. Izvolite. U ime naše firme Goša Fom želim da pozdravim sve učesnike današnjeg turnira koji se održava povodom našeg velikog jubileja 100 godina postojanja Goše i da kažemo i Goše Fom. Pozdravio bih prijatelje iz Makedonije, Vardar iz Skoplja, Stoja iz Pule, košarkaški klub, naši isto dragi prijatelji i veliki poznanici Slogu iz Kraljeva i domaći klub KK Mladost. Svi mi znamo, mi koji smo Palančani, koji smo u Palanci dugo godina, da ovaj naš mali grad nastao je najvećim
nažalost, desili su se razne promene koje su dešavale u pre 20 godina i više, tako da Goša nije više u toj veličini. Mi Goša fond funkcionišemo i radimo i u prethodnih 20 godina, nadam se da će da bude i tako dalje. Poslednjih 15 godina učestvujemo i sponzorišemo košarkaški klub Mladost iz našeg grada. Ranije smo sponzorisali mnoge druge sportove. Mi smo hteli ovim potezom na neki način lokalnoj samoupravi i našoj opštini i olakšamo da kažemo da u budžetu ima više sporta i za druge sportove. Htio bih da se zahvalim na kraju našim gostima koji su našli vremena da prisustvuju činu, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković, predsednik opštine Nikola Vučen i potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Dušan Brojović. Da se zahvalim svima vama koji ste našli vremena da prisustvujete ovoj svečanosti na ovom turniru. Hvala gospodinu Srdanu Dimitrijeviću. Sada će vam se u ime lokalne samouprave, u ime opštine Smederevska Palanka obratiti gospodin Nikola Vučen, predsednik opštine Smederevska Palanka. Izvolite. Dobar dan svima. Hvala vam što ste priličili, da kažem, ovaj današnji turnir i što možemo danas da budemo domaćini raznim ljudima koji su došli ne samo iz Srbije, već i iz zemalja iz regiona. 100 godina Goše nije mali jubilej i svi vrlo dobro znamo, i pre svega koji živimo u Smederevskoj Palanci, da Smederevska Palanka je nekada bila poznata po Goši i hvala Bogu da smo i danas poznati i poznatljivi po Goši. Opstali su oni najbolji iz Goše i siguran sam da dok je Goše fond i dok je ovako dobrih ljudi i lokalna samouprava i sport koji oni finansiraju i sve ono što jedna ovakva kompanija u Smederevskoj Palanci čini za lokalnu samoupravu može samo da bude plus za sve nas koji ovde živimo. Želim da pozdravim sve učesnike i poželim mnogo sreće na samom turniru i da je boravak u Smederevskoj Palanci. Takođe bih pozdravio legende košarke u Smederevskoj Palanci, profesora Kuzmanovića koji je tu večera sa nama, inače koji je doajen košarke u Smederevskoj Palanci i koji je mnogo uticao na to da košarka u Smederevskoj Palanci opstane ovoliko godina koliko traje. Takođe bih se zahvalio generalnom sekretaru Košarkaškog saveza Srbije, generalnom sekretaru Sportskog saveza Srbije, gospodinu Goranu, koji je danas izdvojio vreme da bude ovde sa nama. Naravno, svim učesnicima želim puno sreće, neka pobedi onaj najbolji, a svakako još jedan put najveća zahvalnost Goši domu na ovako prelepoj hali, na onome što ostaje i lokalnoj samoupravi i osnovnoj školi u Karadžić i siguran sam da će lokalna samouprava znati da se oduži na adekvatan način. Hvala vam još jedan put svima i uživajte. Hvala gospodinu Nikoli Vučenu, a sada ćemo pozdraviti i prijatelja palanačke košarke, čoveka koji je tu sa nama već godinama i koji obavlja jednu vrlo odgovornu i važnu funkciju u Košarkaškom savezu Srbije. To je gospodin Dušan Brojović, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije za takmičenje. Gospodin Brojović, izvolite. Hvala, dobar dan svima i kako lepe simbolike na samom ovom početku 100 godina Goše, ja je čestitam na tom jubileju, ali i 100 godina košarke u Srbiji, ja vama čestitam na tom jubileju, kao što vam čestitam i na svim rezultatima koje je nacionalni tim osvojio, nacionalni tim Srbije osvojio. Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo i da se zahvalim predstavnicima države što ulažu u sport, predstavnicima lokalne samouprave, a posebno našem velikom prijatelju Srdanu Dimitrijeviću, koji zaista ulaže mnogo u sport.
jako sam srećan što ovdje vidim do jedne legende palanačke košarke, jako sam srećan što vidim i moje kolege iz regionalnog saveza Centralna Srbija koji najviše brinu o stanju na terenu. Posebno zadovoljstvo je što sam ovdje u istoj hali sa trenerom koji je donio zlatnu medalju sa juniorskog prvenstva, a najveće zadovoljstvo što u publici vidim velika trenerska i igračka imena iz Palanke, iz okoline. Za kraj, ono što je najvažnije, a to je želim da se zahvalim svim ekipama koji su došli, igračima, jer da znate da nije igrača, ne bi bilo i nas. Hvala. Hvala gospodinu Dušanu Grujoviću u ime Košarkaškog saveza Srbije, u ime Košarkaške Palanke, hvala mu na ovako lepim rečima. Sada ćemo i svečano otvoriti međunarodni košarkaški turnir Košarkom 100. On je značajan događaj u sportskoj Srbiji, košarkaškoj Srbiji, a svojim prisustvom ovoj spektaklu uličao je, kao što smo čuli, gospodin Goran Marinković, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije, koji je posvedočen prijatelj Smederevske Palanke i koga ćemo pozdraviti još jednom. Pre svega svakako htio bih da vas pozdravim u ime Sportskog saveza Srbije, u ime predsjednika Sportskog saveza Srbije, olimpijskog šampiona Davora Štefanika, naravno moje lično ime. Hoću također da vam prenesem pozdrave iz Ministarstva sporta, naravno od ministra gospodina Zorana Gajića i državnog sekretara Marka Kešelja. Žao im je što danas nisu ovde, ali prenesem njihove pozdrave, tako da kao da su ovde. Ono što je očigledno, a to je kada pomenete Smederevsku Palanku, naravno koji sinonim jeste kompanija Goša. Ovim putem svakako čestitam 100 godina postojanja i hvala vam kao društveno odgovorna firma što volite sport i što dajete sredstva i pomažete lokalnoj samoupravi da klubovi u Smederevskoj Palanci imaju bolje uslove i bolje žive. I na kraju ono zbog čega smo i ovde jeste međunarodni turnir, svakako zahvaljujem se i organizatoru košarkaškog klubu Mladost a pred svega hteo bih ekipi iz Skoplja i ekipi iz Pule da poželim dobrodošlicu, da ova 2 dana iskoriste za dobro druženje, da sa ovog mesta ovdje u kućama puni lepih utisaka, a naravno na kraju neka najbolji pobedi. I na kraju svečano proglašavam međunarodni turnir otvoren.